Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-6 halaman 7. Ada Mbak Ros di Bandung yang ada di Saudi. Silakan. Di Riyadh ya? Apa di mana? Di Jeddah. Oh, di Jeddah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wa zillim yahmum. Wa dhillim yahmum. Kemudian. Awa aba'unal awwalun. Awa aba'unal awwalun. Kemudian. La yaghfirallahu lahum. لن يغفر الله لهم Illa ayyasha Allah. إلا أن يشاء الله. Kemudian Ma uridu minhum mir rizki wa ma au astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma uridu minhum mir rizki wa ma uridu ayyut'imun. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Kemudian Fawailul lillazina kafaru. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lillazina kafaru miyaumihimul ladzi. Aduh Pak, sampai mana sih? Kalau bisa enggak? Miyaumihim bisa. Miyaumihim. Sampai situ dulu boleh. Tadi mah latihan sama Mbak Eka teh dapat ini, aduh, nah ayeuna jadi ieu nya. Ya enggak apa-apa, biasa napas ya. Mihimul ya. Nah, miyaumihim sampai situ aja. Miyaumihim. Fawailul lillazina kafaru. Aduh ya Allah ya Allah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lillazina kafaru miyaumihim. Nah, gitu aja. Miyaumihim. Ulang lagi, miyaumihim. Ya. Miyaumihimul ladzi yu'adun. Fawailul lilladzina kafaru miyaumihim. Miyaumihimul ladzi yu'adun. Kemudian Famasta'u ayyadharu. Sampai itu bisa? bisa ayat haru Ya. kalau aku.
Ayyadharuhu wa ma bismillahirrahmanirrahim. Wa mas. Allahu akbar. Ayyadharuhu wa mastat. Allahu akbar. Wa masta'u lahu naqba. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyadharuhu wa masta'u. Wa mastato, tanya 2. Yang pertama 1, tonya. Pak, ya. Kenapa? Sebentar. Bisa itu enggak? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah Al-Mulk. Ada Ibu Fatuha di Siprus, silakan Ibu. Ya Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Khalaqalnya alif lam qamariyahnya idhar, jangan ditahan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, nanti belajar lagunya ya. Kalau belajar lagu berarti mad-madnya agak ditambah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Atas wahwa. Wahuwal azizul ghafur. Wahuwal azizul ghafur. Saran saya cuman ini, artikulasi huruf sama sepetnya dikulangi ya. Bagaimana caranya? Cara baca Qur'annya dipelanin. Wahuwal azizul ghafur. Tapi satu hal, Bu Fatwa sudah bisa baca Quran gitu ya. Cuman artikulasinya aja kesannya kayak apa ya? Kayak terburu-buru, kayak sepet gitu, kayak kalau ibaratnya kayak ibarat jalan itu kayak diseret gitu ya. Tapi udah bagus. Nah. Jadi pelan-pelan Pak Ustadz ya, pelan-pelan gitu Pak Ustadz ya. Kayaknya agak pelan, iya. Pelan apa gimana coba Allah dia sekarang. Nanti saya adakan penelitian nih. Sebetulnya di mana sepetnya ini? Saya lagi mikir ini juga nih. Coba Alladhi. Iya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kalau ngomong kan enak. Iya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu. Kalau baca Quran tuh ada apa ya? Terburu-buru ya? Enggak sih? Mungkin Pak Ustadz, grogi ya. Oh iya bisa grogi, jadi. Iya. Ya. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fil khalq. Bukan pil, nggak ada pil. Iya, di situ emang Qurannya nggak ada tanda wakofnya jadi tibako. Ada tanda wakof kan di situ? Ada koplam ya? Ada nggak? Nggak ada. Coba di caption yang saya ini di layar nih ada tanda wakaf tuh kan. Oh iya Pak Ustadz ya. Ada kan di situ?
Ada ya. Ada, itu namanya al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Apalagi Ibu Fatwa ini napasnya nggak cukup. Itu kebetulan itu anugerah yang kayak gitu diambil. Jadi jangan main tabrak sana tabrak sini langsung Ah, ngebut. Jangan, itu ada tanda-tanda rambu-rambu lalu lintasnya diperhatikan. Kalau yang gitu dinikmati, udah berhenti aja. iya Pak Ustadz. Iya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Berhenti di situ lebih Ya, enak ya Pak dan Ustadz. tidak Ulangi terburu-buru. Pak Kita Ustadz. baca Qurannya jangan terburu-buru ya. Gitu, tenang aja ya. Iya Pak Ustadz. Ulangi. Ya, silakan. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Tingnya ditahan dulu Ifa. Watin Alladzi khalaqa sab'a tibaqa. samawatin tibaqa. Samawatin tibaqa. Ikhfa ditahan ya. Iya Pak Ustadz. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Iya, kemudian. Ma taro fil khalqir Kenapa pil dari rahmani. tadi? Salahnya diulang-ulang lagi. Ih, Pil dari mana? Kan nggak ada astagfirullahaladzim. belum. Iya Ustadz. Tadi salahnya di situ Iya Pak Ustadz. sebetulnya. Ayo ulang lagi. Iya ya Jangan Pak pil Ustadz. ya. Fi. Fi, ya fi. Ah Mat iya fi. fi. Ayo. Jangan jatuh di lubang yang sama. Tadi salahnya di situ. Ya. Iya ya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ma taro fi khalqir rahmani min tafawut. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Terus farji'in. Faraji'il basaro hal Basara. taro. Jangan basara, basara. Basoro. Faraji'il basaro hal taro min futur. Farji'il basara hal tara min futur. Ini ada yang di Singapura. Pak Haris, saya lagi di Singapura pengen ikut ngaji. Boleh, ini juga di Ciprus. Singapura mah deket, perjalanan berapa jam. Di Ciprus mah di Athena berapa jam Bu kalau pulang ke Indonesia? Lama ya kayaknya. 12 jam Pak Ustadz. Oh 12 jam. Transit 3 kali. 3 Tiga kali. kali dari Larnaca, Coba tuh. Oh jauh banget. Aten, Singapura, Singapura, Surabaya. Ini ada yang mau ikut di Singapura. Silahkan ngaji itu. Singapura Baca. dekat. Singapura masih istilahnya masih Malaysia, masih Melayu ya. Malaysia, Singapura, Iya. Indonesia satu rumpun lah. Dekat ya. Iya, baca dulu itu petunjuknya yang saya kirim. Kemudian A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tuh, agak sepet tuh. Semajiil. Jangan sepet ya. Ini dengerin ya. Sambil belajar lagu. Thummar ji'il basara karrataini yaqalib ilaikal basar. Kalau nggak cukup, kalau cukup sampai akhir. Saya kalau nada dasar, napasnya juga nggak cukup ya. Kalau tinggi cukup, cuman tinggi suaranya lagi hancur nih. Ya, silakan. Saya lagunya belum bisa Pak Ustadz. Ya, enggak apa-apa. Nggak lagu rame lah. Kalau nggak pakai lagu gini ya, kalau nggak tanpa lagu. Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasid. Bisa nggak apa-apa. Yang penting benar ya. Cepat gitu Pak. Oh cepat. Pelan.
Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basar. Gitu atuh. Gimana ya? Coba. Oh, saya coba nada saya sendiri. Boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Summarji'il basara Basara. karratain. Jangan basara. 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 Jangan basara. Kalau basara berarti ada tasdid. Basara. Cepat Pak Ustadz ya. Basara Cepat. Nggak ada double. karratain. Nggak ada double. Basara. Kalau Bu itu kan Basara. barusan dibacanya double. Basara. Kalau basara Bas, berarti double. bas, Jangan dibaca double. basoro, basoro, Basara. Iya. basoro. Summarji'il basara karrotaini yang qalib ilaikal basor. Iya, bagus. Ilaikal basar. Ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basar. Ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Kemudian. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuma. Rujuman lisyai. Jangan berhenti di rujuma ya. Gimana Rujuma Pak kalau Ustaz? bisa. Harus baiknya sih rujuma Rujuma. lisyayatin gitu. Enaknya di Oh, situ di ya. sini. Oh, Mm-mm. ulangi Pak Ustaz. Boleh. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman Waja'alnaha kan panjang. Ya, ada mad tabi'i ya. iya ya. Ada mad asli, ada mad tabi'i. Iya, iya. Waja'alnaha. Ayo, jangan Oh, dipendekin. iya ya. Heeh. Ya Pak Ustaz. Ya. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Iya, kemudian rujuman Wa lis. Nggak boleh dari wajah. ja'alna Nggak boleh, dari boleh. ruju. Dari wajahnya boleh. Dari Dari wajah ruju. lebih bagus. Dari wajahnya lebih bagus. Yuk, waja'alnaha. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna Dalnya keras. lahum Wa'atadna. Dalnya keras. wa Wa'atadna. a'tadna Dalnya keras ya, bukan wa'atadna. Wa'atad. Kalau sugro. wa'tad Nah gitu. wa Wa'atadna. ja'alnaha rujuman lisyayat. Waja'alnaha. Panjang dua-duanya. Mad asli sama mad tabi'i ya di situ. Waja'alnaha. Ayo. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Wa'atadna lahum adzabas sa'ir. Terus walilladzi. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Adzabu jahannam. Kemudian. Wa bi'sal masir. Wa bi'sal masir. Kemudian. Idza ulqu. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Iya, kemudian. Takadu tamayyazu minal ghaith. Kullama ulqiya fiha faujun. Jangan buru-buru. Kullama
Ulqiya fiha. Matobi'i Oh dua-duanya. iya, Ya. fiha. Iya Pak Ustadz, astagfirullah. Iya, tenang ya. Kullama ulqiya Qiya. fiha. Ulqiya fiha. Terus. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Iya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum. Faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kemudian. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Qalu qalu bala qalu bala qalu bala qad ja'ana nadhir. Kemudian ini waqaflah tapi nggak ngulang nggak apa-apa ya. Karena ada angka 5 nih di Akan sini. ada angka 5 di bawahnya. Jadi kalau ada angka 5 kayak gitu nggak ngulang nggak apa-apa. Terus fakadzabna Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. iya. Langsung atau boleh diulang Pak Ustadz? Ada itu Kalau kalau waslu. kalau al-waslu aula itu kan disambung lebih utama. Disambung lebih utama. Nah, tapi kalau nggak Iya, disambung iya. nggak apa-apa. In antum. Lanjut. Lanjut Lanjutkan aja boleh. atau lanjut apa? Boleh dilanjutkan, boleh diulang boleh. Min syai'in in antum illa fi Oh, cepat. dhalalin kabir. Cepat itunya ya. Cepat-cepat. In antum illa fi dolalin kabir. Ya, jangan cepat di situnya. Ayo lagi. Jangan cepat-cepat. In antum illa fi dhalalin kabir. Iya gitu ya. Tapi jangan dijawain kabir. 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 Ya jangan dijawain. Terus Kabir. biasa aja datar ya. Kabir gitu. Terus. Waqalu law kunna nasma'u Nanya aw panjang. Ada gunnah. Ada gunnah, ada matobi'i. Wa qalu law kunna. Ada matobi'inya ya. Waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis Hanya sa'ir. panjang kan? Udah mad asli kan? Iya. Ya Pak Ustadz. Iya. Diulang lagi. Waqalu law kunna nasma'u aw Lau kunna. law kunna wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna. Ma panjang. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Kemudian
Fa'tarafu, ya, fa'tarafu. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Kemudian Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Tuh, kalau rendah saya juga napas nggak cukup ya. Gitu, bagi 2 gitu. Kalau tinggi saya cukup. Terus wasir. Wa asirru qaulakum awijharu bih. Wa asirru qaulakum awijharu bih. Panjang atuh ya. Wa asirru qaulakum awijharu bih. Iya. Kemudian Innahu alimum bidzatis sudur. innahu alimun bidzatis sudur. Kemudian Ala ya'lamu man khalaq. ala ya'lamu man khalaq. Wa huwal latiful khabir. Wa huwal latiful khabir. Sampean udah pinter baca Qurannya. Cuman bagaimana caranya baca Quran menjadi menarik belum bisa ya gitu. Nanti Iya Pak Ustadz, belajar sama makanya tetangganya, belajar. sama Mama Fikri ya. Mama Fikri itu udah ada lagunya. Tinggal jadi Ya jangan Mama Fikri kan sering itu Pak Ustadz, mungkin sering kumpulan gitu. Saya kan maaf bisa kan nggak jadi. pernah jadi. Benar. Iya. Ya Mama Fikri di Indonesia ya sering kumpulan dan sering ini. Gitu ya. Jadi kan Iya. udah pinter, udah bisa. Cuman yang tadi bilang biarin lagunya lagu semau dewek, ya udah lagunya kayak gini gitu. Lagunya nggak beraturan gitu kan. Gitu tinggal lagunya aja ya. Lagunya sendiri Pak Ala Ustadz. ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Nggak apa-apa ya, lagu nanti ya bagusin dulu itunya. Tapi belajar lagu jangan sampai enggak ya. Gitu. Karena kata Nabi, Iya Pak Ustadz, Syairul insya Quran Allah. biaswatikum. Hiasi bacaan Quran dengan suaramu yang indah, yang bagus. Ya. Terus. Iya Pak Ustadz. Huwallazi ja'ala lakumul Arada dalulam. ardo. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu. Jangan lang ihfanya ya. Kalau ketemu fa ihfanya ada M-nya. Lang. Gitu. Jangan lang. Jangan lang. Lang Tapi ada M-nya. kayak bilang ember. Lang. Ya. Bibirnya dirapetin bibirnya. Tapi dibindengin. Lang. Lalu lam gitu. Zalulam. Ya. Ya.
Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Iya. Fi 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 manakibiha wakul Wakulu, jangan ada tasdid. wakul. Wakulu, jangan wakulu. Ada nanti artinya lain ya. Salah artinya. Wakulu, jangan ada double. Fi manakibiha wakulu mir rizqih. Iya, bagus. Wa ilaihin. Wa ilaihin nusyur. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula. Zalulan. Masih tetap tuh di situ masih belum bagus ya. Masih dalulang. Zalulan tuh. Zalulan. Bibirnya mingkem aja. Bibir atas, bibir bawah rapatin. Zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki wa ilaihin nusyur. Kemudian Aamintum man fis samai ayyakhsifa bikumul kotor. arad Khonya kotor. Ayyah. Ayah itu ditahan. Ayyakhsifa. Aamintum Jangan man fis ada seninya. Jangan amin. Jangan. Betul itu tapi pengucapannya agak cepat. Aamintum man fis samai ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Itu. Kasih lagu. Aamintum man fis samai ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Iya, khotang di kho-nya ya. Ayyakhsifa. Kha, ayyakh. Kotor ya. Ayyakhsifa. Ulangi Pak Ustadz. Boleh. Aamintum man fis samai ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Iya, kemudian Amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba. amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba. Kemudian Fasata'lamuna kaifa nadhir. fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Terus awalam. Awalam yarau ila toiri fauqahum soffati wa yaqbidan. Bidon, bukan biden, bidon. Bidon. Awalam yarau ila tayri fauqahum. Sini benar di sini. Fauqahum soffati wa yaqbidon. Coba ulang. Bidon. Awalam yarau ila toiri fauqahum soffati wa yaqbidon. Kemudian Ma yumsikuhunna illar rahman.
Ma yumsikuhunna illa rahman. Innahu bikulli syai'im basir. Basir sad. Innahu bikulli syai'in. Bikulli syai'im basir. Basir. Coba lagi. Basir. Innahu bikulli syai'im basir. Basir. Ya, sadnya ya nanti dilatih. Terus. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yungsurukum min Yang bukan yung, yang surukum, bukan yung yang surukum. oh Yang, ya ya yang. yang surukum. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yang surukum min dunir rahman. Ini lagunya bagus nih. Di sini kan hujan rintik-rintik. Ibu yang ngaji, saya ngantuk. Jadi kalau pengen obat ngantuk. Bagus ya. Jadi wah, boleh nanti kalau saya susah tidur saya dengerin Bu Fatwa ya. Apa ya? Berarti sudah ada tuh. Jadi satu hal, oh jadi kalau ada orang yang susah tidur bacain ini sama Bu Fatwa langsung tidur nih. Aduh. Jadi lagunya lagu sedih, lagu hujan turun ini ya. Dan turun lagi. Hujan turun lagi. Amman hadzal ladzi huwa jadul lakum yansurukum min dunir rahman. Nah, enggak apa-apalah nanti ya. Nah, nanti lagunya ubah lagi, lagu bangun tidur ya. Inil kafirun ya. Ya Pak Ustaz. Terus inil. Pendek. Inil kafiruna illa fi ghurur. Illa matabi. Inil kafiruna illa fi ghurur. Inil kafiruna illa fi ghurur. Tinggal lagunya aja ya. Lagu tidur ini ya. Ntar bangun tidur deh. Kan kalau bangun tidur kau terus mandi kan semangat. Kalau lagu tidur selamat malam gitu kan bikin tidur, bikin ngantuk ini ya. Apa-apa ya. Obat ngantuk ini. Terus Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Jadi ada kap, ada kop ya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Coba lagi. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Qah. In amsaka rizqah. Iya, halo. Ya Pak Ustadz. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Jangan dikolok-kolokkan. Rizqah. Zai ya bukan jim. Rizqah. Rizqah. Kemudian. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Balaju. Balaju. Bukan balaju. Hei ada tasdid.
balaju. Ada tasdidnya. Balaju. bal Balaju. balaju. Ada tasdid. Iya Pak Ustadz. Balaju fi Utuwiu. utuwiu wa nufur. Agak Nah, susah nih. iya. Jadi saya suka ingat sama Mbak Wanti kalau baca ini nih. Kalau ada wiu nempel di bibirnya. Balaju fi utuwiu itu. Balaju fi utuwiu wa nufur. Balaju fi Bal bal ada ketahan sedikit. bal Balaju balaju fi utuwi wa nufur. balaju fi utuwi wa nufur. Kemudian Afaman yamshi mukiban ala mukiban ada tasdid. Afamai yamshi mukiban ada tasdid, hati-hati. Oh, ya. Afaman yamshi mukiban ala wajhihi ahda amay yamshi salah. Salah tasdidnya. Ya, dengerin. Afamai yamshi mukiban ala wajhihi ahda amai itu ada tasdid, bukan amayam sih. Ammayam sawiyan ala siratim mustaqim. Ada tasdid, hati-hati. Ada pendobel, ayo. Afaman yamshi mukiban ala wajhihi ahda. Ahda ya. Ahda. Jangan kalau ada jangan ada desahnya. Ahda. Ulangi Pak Ustadz. Iya. Afaman yamshi mukiban ala wajhihi ahda. Ahda ya. Ala wajhihi ahda amay amai aja. Amayan. Astagfirullahaladzim, dia dari tasdid. Memnya guna ditahan ya. Iya Mas. Ayo. Ditahan. Astagfirullah. Ala wajhihi hanya masih aja. Kalau hadada itu nggak ada desahnya. Alhaakumut ahda. Ahda kalau ahda kecil. Ala wajhihi Masyaallah susah. Ada utang ha ya. Haknya tuh. Ala wajhihi ahda. Ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Gitu ya. Tinggal ha gedenya. Ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Udah kenal huruf, udah bisa baca Quran nih. Tinggal dibantuin makhrajnya ya. Mantap sama lagunya. Ini lagunya lagu melo, lagu sedih hujan turun ya. Terus keluar. Tapi apa-apa udah bagus, udah pinter lah. Iya. Daripada Atin udah pinter baca Quran, belum berani ke Al-Muluk ya. Dia maunya
Takwir, Al-Bahinah, coba Yasin, Ar-Rahman, Waqiah gitu kan. Terus qul huwa. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a. Pendek. Sam awal. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Cepat ya. Awal. Qul Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Tuh ada kadang-kadang ada nada Jawa wal afidah. Wal afidah. Terus qalilan ma Qalilam ma tashkurun. qalilan ma tashkurun. Terus qul huwallazi Qul astagfirullah. Qul huwallazi dzara'akum pendek. dzara'akum Qul ya. huwallazi dzara'akum. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Kemudian Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kemudian Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. salah. Ananya kan pendek. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Ananya pendek karena berarti saya ya. Ya ulang. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Wa innama ana nadhirum mubin. Kemudian Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. iya. Falamma ra'au zulfatan kafaru. Bukan kafaru. Ulangi dari kafaru. Ya, saya nggak mau ngaji sepihak. Ulangi Pak Ustadz. Rekaman nggak bisa. Ini langsung ngaji. Ya, silahkan. Falamma, ini lagi ngajar. Mohon maaf ini yang WA ya. Jadi saya tidak pernah menerima rekaman. Saya nggak ada waktu. Saya mau ngajinya langsung. Bener-bener salah-salah. Kalau ngedengerin rekaman nggak ada waktu. Ini ngajar aja. Saya keteter. Ini keteter melulu ya. Mohon maaf. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Coba diulang lagi. Ayo Bu. Falamma ra'auhu zulfatan atau bi'i. Falam mimnya bertasydid guna, namanya matobi. Falamma, ayo. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Ya, wujuhul ladzina kafaru.
wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tatta'un. Kemudian Qul ara'aitum in ini idhar. ahlakani Qul ara'aitum in ahlakani Allahu in wa man ma'iya au rahimana. Idhar ya. Qul ara'aitum in ah Ada jangan ada desanya, jangan Kalau itu ada kecil. bersama dengan hak hak Gede. kecil ya. Gede. Astagfirullah ya Allah. Mohon kemudahan. Qul ara'aitum in ahlakani ya Allah. In ahlakani ya Allah wa mamma iya au rahimana. Waqaflah au rahimana fama yujir au rahimana. Diulang lagi. Au rahimana fama yujirul kafirina min azabin alim. Halo, gangguan. Siap. Ya. Au rahimana famay yujirul kafirina min azabin alim. Iya, kemudian. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kemudian. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Kemudian. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra. In asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sudah bagus, cuma Mohon tinggal. maaf Pak Ustadz, banyak kekeliruannya. Enggak, kan namanya belajar. Justru Iya, Pak kalau udah Ustadz. pinter mah ngapain ke sini? Kan di sini tempatnya belajar. Cuman tinggal lagunya sama keberaniannya ya. Jadi dari tadi saya ngantuk habis kopi 2 itu ya. Masya Allah. Tapi berarti indah suaranya, membuat orang ngantuk gitu kan. Ya, tinggal semua. Lagunya belum bisa Pak Ustadz ya. Ya, biasanya memang lagu berkembang setelah tulisannya hafal. Ya. Kan Al-Muluk saya kan ada juga yang itu ikutin lagunya. Itu lagunya sederhana kok, lagu biasa aja. Iya mau coba-cobain. Lagu melodi memori Pak. Ini mah lagu kenangan, jadi kata Atin melodi memori. Lagi hujan, ngantuk pula. Aduh. Ya, hujan turun lagi. Tapi bagus lah. Tapi saya salut angkat jempol di 4-4-nya daripada Atin. Nggak bisa berani ke sini ya. Hebat ya. Ya, dia belum berani ke sini Bu Patuha, dia baunya surah-surah pendek, melulu kapan panjang. Nah, ya. Bagus lah.
Ada Yasin keberanian. apa lah. Ada keberanian membaca, alhamdulillah. Terima kasih. Iya, Billahi Pak taufiq Ustadz. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.